hanesan kapital nasaun Timor Leste nebe makfoi nukunan ia tinan hirak nyelaran. Kapital Dili Mos hanesan fatin transitu ba turista railiur ho di halo viagem ba area branca. Kapital Dili conhecido Tebes ho fatin turismo sira makanesan area branca tasi tolu no fatin sira seluptan. Mai be area branca fatin nebe mak turista sira gosta liu. Area branca localiza ia suku Metiaut, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Rahenik mutin hanesan fatin nebe furak, matak no fresco, halo ema hotu gosta halo sirani viagem mai ia fatin ne. Hare usila loran tasi nebe hak matek, ia tasi ninin, halo fatin ne sai furak, no atrai los ema usirai larang no estrangeiro sira, hakarak mai hare fatin refere. Ia area branca ni sorin, fatin ema hari stasi, no sedia clio reserva tempo, hodi sai bahare statua Cristo Liurai ia area ne. Husi fatin as Cristo Liurai, ita bele hateke batasi nebe fura, no fatin barak ia Dili. Statua Cristo Liurai nia posição hateke batasi loro monu nia. Area branca mos ia fatin furak selu, nebe itabela desenvolve sai fatin turismo alternativo hanesan parte dolokoan. Area branca em geral sai ona hanesan fatin refreshing ba emahotu ho di halo recreação tamba ia rahenek muting no paisagem tasi nebe furak Tebes. Fatin nemos sai hanesan fatin favorito ida ba jovem sira ho di halo sira ni atividade de esportu ia tempo livre nia. Além de ne, ia area branca itamos bele hare sunset ni furak ia tempo lo praia. Razão how mai visita fatin dane tambah senti asa baru ki uma depois asa serviço barak karak mai hola asa refreshing itu yang fatin dane. Neduni hau hila karak mai visita fatin ne tambah fatin ne kapas Tebes ia potensia barak ne bema kita mai ne ia lorai kan sane itabil hari sunset ou rahene muting ne bema kapas fatin ne potensial Tebes ba ia turismo nyang mai be hari ba aspecto seluk fatin ne mos ia buat barak ne bema menus hanesam fasilidade ladung support da fatin dane hodi atrai ema seluk para visita barak liutang. Mai be potência natureza de sedau suficiente hodi beledada turista barak mai visita fatin ne. Precisa tau facilidade máximo hodi suporta atividade ia area refere. Tambah maioria turista sira hakarak halo atividade wanghira sira visita fatin rumah. No precisa cria no desenvolve tão facilidade ne bebele suporta atração tasinia. Ini menu sansa fatin ne kapasnya na nisang bele da atrai na turista sira mai visita fatin ne mabe haremos ihane kata foi bara kan san disu fatin ou ansa ia objektif turismo karek tinggi ia buat something to see, something to do, no something to buy. Ansa something to see tahare kata buat nabi tabel hare ansa sunset statua Cristo Rei rahenek muting nomos paisagem tasi no kapas something to do ehne mak semenu ansa facilidades ou atração do turismo yang ehne itare falta ansa kata ema mai visita fatine los der mai tour hare ke paisagem mabe karik ia buat rumah na mak ema halu hansang ia mos karik bele fotang sa wisata baharinya sa buat nebe mak embhala bel halo aktividade ia fatin dane ou ia mos sa loja sa bele fang netik cindra mata ka ba iha onde hira Malaysia turista sir na be mak mai visite fatine bele hola mos sa kata kenang-kenang ida kata sir pernah mai visite fatin dane idane mak buat nebe mak se fal. Ia visitante estrangeiro balu hatete area branca hanesan fatin nebe furak mai be precisa hadiah dia kliutan. Ya kami di sini jalan-jalan di area Pasir Putih, tempatnya indah sekali. Saya suka karena masih nature ya, bisa dilihat mungkin keadaannya sampai ke arah Cristo Rei. Tapi pesan saya untuk ke depan
lebih diperhatikan untuk kebersihannya, wisatanya biar tambah lebih oke Timur Leste. Ini yang terpenting di sini kayaknya Kristura ya buat saya, maksudnya semuanya masih nature, masih indah, pokoknya masih belum terjamah tapi setidaknya lebih diperhatikan karena kebersihan dan ini omsetnya Timur Leste itu harus, apalagi kalau udah dikenal dunia, hebat. Selamat Timur Leste. Governo liusi Ministério competente precisa hadia no maneja dia klitan facilidade nebela funciona hanesan toilet atu nebele facilita dia kliu visitante sira nebe hakarak kwa necessidade. Somos ba kita nya komunidade sira nebe mai halo mai passeio reneka mai halo atividade balu rene atu bele cuidado fati nene atu mantém mostra fati sewangira halo outra atividades disso ya fati mostra dia facilidade barak nebe masih foto kasih tahu dia kalau sama fatin turnya mau barak kasih tahu dia depois ya harus fatin mau kasih tahu foto mengira yang mahal aktivitas sini sira sente aku saya bebot kaki balas nebe lah dengan fatin ya balu mos hari soto tasi atau troca nebe fatin mau kasih tahu kira noi maknede atau semua sebagai governo atau bela taumatan dia klitang mai fatin ne atau nune fatin ne mos bela sai dia klitang bela dada turista sermayan. Parte selo, governo mos bele estabelece ona centro ka umum mahon rumah atau comunidade sira bele fan sirne produtos incluímos aiham ba turista sira. Hani mensagem ba iha governo kari liusi ba iha Ministério Turismo kari bele desenvolve dia klitang maneja liutang fatindane pode bele atrai liutan turista liusi hadia facilidades nebe maksi falta aumenta tang atividades sir nebe atividades barak litang ya fatine pode bele atrai liutan turista nós sugestão para o governo kari bele controle nós ba maluk sir nebe mak sempre dar uma ihalorong bot ka ihalorong domingo sempre mai gas motor ni levamos sugestão para o governo kari kidane nós bele dimunita ba ema mai visite fati indane hakara katu mai refreshing hakara katu mai tenang sinti kata kalai sesusinya aktivitas lor hakara mai refreshing fati ne ebe da rumah mai visitante sir mai hene sinti sa terganggu ho motor ni baru ka nebe makbe itenya jovem sir dal barak mai gas motor. Esforço governo bele halo, mai be importante makanesan Timor Oan itahotu ia obrigação atau cuidado rodia fatine. Papel governo nian makhalo sensibilização ba itenia comunidade atau labele software ardiri. Nona fating halo educação cívica ba comunidade sira pode respeita e meselo no labele gas motor no halo barulho ia área branca nian. Tambah área branca sayona hanesan fating turismo público no escala internacional. Nomos aset banação pode retan receitas. Ita preocupa nós, teve a situação, condições ambiente municipal de Linha. Portanto, esse município de Linha há esforço de week, há os encontros oficiais hoje tem stakeholders sira. E o encontro mensal sempre levanta causa, né? Para depois o outro for atenção. Portanto, nessa sensibilização que está halo, esse encontro oficial sira, para depois o uso vai ter stakeholder. Habis depois sira parte polícia ninia, segurança, né? Depois nós tinha membro do conselho de sira para ver a bela informações né? Vai ter comunidade que está. O ensino mas kita bela cuidar dele como deve ser. O ensino kita bela tratar dele né? Hanesan dele né? Saya hanesan.
Militan Itania Radio. Nyanyi lagu